peristiwa yang terjadi di bulan Syaban, yaitu saumi Ramadan. Puasa Ramadan turun perintah di bulan Syaban, akhir Syaban. Turunlah sepotong ayat, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang telah melihat bulan suci Ramadan, dia berhak melaksanakan puasa Ramadan. Nyo dalil katai kan ulama, kan hadis Nabi, ayat Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa melihat bulan suci Ramadan di akhirnya Syaban, maka falyasum, hendaklah dia berpuasa Ramadan. Jak kalan bulan pukul tajau laut, pukul daik ugle, pukul daik tower di akhir Syaban, pada 29 Syaban ataupun pada 30 Syaban, untuk melihat bulan, untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan. Kalau memang telah nyata bulan suci Ramadan, berarti hanali dia puasa yang sunat Syaban, pusit akan termasuki dalam bulan Ramadan. Sedangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nyankan ayat perintah, pusit merupakan khabariyah tentang wajibnya puasa Ramadan kepada Muhammad, seperti pula diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Dalam ayat merupakan khabariyah, merupakan perintah.